Evo ga, 5. Panonsko-bilogorski maraton u organizaciji Keks Virovitica. Spremni ko puške. To je to. Idemo dalje. Kakva je situacija? Kakva je situacija, Nenek? A? Tu ovdje se pozdraviti s ekipom. Malo te komo, već su se već registrirali. Hoćeš da imamo brojke? Dog! Gotovo, zna puno se registrira. Slikaj. Saša? Saša? O, Buras, greška. Greška, Buras, greška. Nema majice veličine. Čekaj, mi sad vozimo kao svi laganini Ja, pa onda fly start. do Rezovca. Da, doigrali se. Matkec sretno, Čoba sretno, Dominik sretno, Danki sretno, idemo polako. Možda budu Karlo i Roko kod dvorca. Pa da, ići će 40. Nema slabo, Buras. Drži zavjetreni, znaš, onda se 30% lakše. Samo na kotač. Kaj? Prvi uspon na šancu. Eno ga, Roko gore. Sad eno ga Roko gore s dedom. Je. Nemam pojma. Roko! Evo Carlitosa! Di ste ekipa? Uhu! Ovo iz plave televizije trči, a mi već prošli. Jel vrijeme za prvi gel, dečki? Jel vrijeme za prvi gel? A? 3. Nešto je već kazno 2. A? Piva mi je burek sa sirom i 3 kave. 2 put na Škodi. To je to.
A Bero je tu među zadnjima. Ajde Bero, Durmitor Camp. Hoćeš proći? Ajde. A kaj ćeš? Je. Ajde. Hoćeš me preći? Ajde, spoj. Ajde.
Bok! Odličan spust. Bravo dečki za stazu. Svaka čast. O, ispadaju bidoni. Ovo je još tu. Sad bo razumiranje. Daj mi ovo na punje. Iza. Može, daj. Vodu sam, vodu. Vodu daj. Nemoj poškoditi. Šta ćeš reći? Daj mi pit. Pit. Vodu. Čekaj, oba dvije ću. Čokoladicu hoćete? O. Gdje ti je čep? Daj da ti ja zatvorim. U ruci. Sad. Skijalište moje drago. Jaj. Umreću. Bok. Kaj, pauza. Ja nisam. Aha. Ja sam. Redar. Koji super vjetrić.
sreću. Skoro sam full. Samo malo. Želiš brže ti hodaš nego mi vozimo, a? Aj, evo tebe se nisam odličio.
Tak spor. Buraz, mrtva trka. Ha? Nema. Da. Thanks. Među boljima. Nagli uspio, nisam prešao u tu nižu i zaboravio sam. A, pa tam se samo... Tam gdje smo se mi prošli. Pa da. Moraš probati malo domaće zemlje. A jednom sam prošao tu stazu prije, jevi ga. Bravo. Dobar si. Pazi, gel će ti ispasti iz džepa. Finisher naljepnica. Zalijepiš na bicikl i koliko skupiš godišnje. A onda imaš drek, sljedeće godine platiš opet novu 100 kuna. A šta su to naljepnice sad? A ja sam je zalijepio evo tu gore. Dečki neki lijepe tu ovak malo da se vidi, da si bio i tako. Na malu, na srednju. Njega nisam učio. A dobro, otišao sam naprijed. Otišao on pristjera. Ne, velim ja. Bila je dobra vožnja i odlično. Vrh. Bok! Kaj? Kako se sviđa stavljati? Odlično. Ja mislim, Ma vrh. potrudili smo se jako. Kaj dečeci? A? Jel ide to? Danas isto, za Grč točno u cilju. Rekao ja tu svaki put fulam. Znaš kak si me zeznili? Pa ne, jebote, trebali ste mi Znači, šta makniti si zamaskirao? Ja prije nešto. Zdravo. Bravo majstore! Odlično! Prva liga.
Kak je bilo? A? Pa sve to. Imaš još... Top, ej! Jel to moguće? Hvala, hvala. Izvoli. Hvala, ne vreš će raditi. Njemu je pošalje. Nema veze, tu sam ja. To je skuliraj se. Buras! Životni rezultat! Treće mjesto osvojio je Mario Klemen. Bravo! Bravo, majstore! Bravo, daj tu ovo. Ne, tamo ćemo. Na on kad ide. Drugo mjesto osvojio je Ivan Vujić. Bravo, stari, bravo. Čestitam. Hoće ići to sve skupa. Hoće, sve pet. Čestitam. I prvo mjesto na stazi od 32 km osvojio je Igor Bajcer. Bravo, Igore! Galeta su profula. Nema veze, šta? Kaj je sad? Pa smati. Buras, keks na postoje. Ti to vidi. Ajmo! Je! Radi si to taktički dobro. Nego šta, Buras, nema šta. Nema. Čestitam svim. A?